эссас вақиялары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева Чалышам. Хайырлы ақшамлар. Ахмеджетте рақами технологиялар саасыны қаплап алған цифровой прорыв атлы Бутун Русия конкурсы кече. 200-ден зияде тілінің яңғыраф ве языларының нөмінелері Қырымда Дүния тіллері музейі açılды. Қарасул базар шәрі ярымадамыздың гүзел қоқылы пайтақтына чевірілді. Анда ilk сефер Қарабаш оту яни лаванда ве гүл чечектерінің фестивалі өткерілді. Қырым Русия еркеніне қанун бойынша вегерлі сәкенлерінің істегіне көре кірді. Бұақта Алманияның сабық канцлері хабер етті. Герхард Шредерның фікіріне көре қадыми заманларда Қырымны Никита Хрущев Украинаға бақшыш еткен еді. Бұл совет акимиетінің хусусиетлеріне бағлы еді. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально, но теперь это уже не так. Бунин бераберлікте саясетчі Украинаны Донбасста арби әрекетлеріні тоқтатмаға ве Минск аңлашмаларыны ве анти-Русиялі санкцияларыны лягу етмеге чағырды. Қырымда 60-тан зияде тиби мөйсе пейда олачақ. Бұл мақсатларға 1 миллиард рублей масраф етілежек. Сергей Аксеновның сөзлеріне көре епісі қалған ФАП ноқталары ве хастаханелер бір қач ел давамында федераль стандартларға көре ұйғынлаштырылачақ. На 500 миллионов будет закуплено 50 новых ФАПов и 12 новых амбулаторий. Где-то ФАП-модуль у нас около 8 миллионов стоит, амбулатория около 12 миллионов рублей. Сағлық сақлав саасында есе эсас мәселелерден бірісі мутихасларының етішмемезлігі қала. Есть очереди к узким специалистам, и у нас сегодня 590 врачей не комплект. Вот министр сегодня докладывал, при том, что определенная динамика есть, но еще раз говорю, однако прорыва пока не произошло. Рақами технологиялар саасыны қаплап алған цифровой прорыв адлы Бутун Русия конкурсы Ахмеджетте кече. Бұл тәдбір милли ве халқара лейхаларны бірлештірген Россия страна возможности адлы темеліне кіре. Қырым Жұмхуриетінің баш программистлерінен мұхберлеріміз қонышты. Қырым Федераль университетінде Қырымның ән яқшы программистлері ве веб-дизайнерлері топланды. Бұл ерде цифровой прорыв адлы Бутун Русия конкурсының Қырым басамағы кече. Тәдбір Жұмхурiyet елбашчысының селемлашу сөзлерінден башланды. Я уверен, что в Крыму большое количество ребят, у которых светлые головы и которые в состоянии придумать что угодно. Вы это уже не раз доказывали. Турнирде 150-ге яқын программист иштирак етті. Оларның вазифесі рақами сервислер ярдымынен сақлық сақлав, тәсил, мескен коммуналь ходжалық, нақлиет ве девлет қызметлері сағаларында Қырым сәкенлердің яшайшына еліштірмектір. Понимаем, что цифровая экономика – это действительно тот прорывной момент, на который рассчитывает вся страна. Точность, скорость, прозрачность принятия решений и так далее. Конкурста иштирак етмек үшін программистлер сайлав турыны кечтелер, sonra иштиракчилерні 30 командаға бөлділер. Бүгін олар хакатон yönülüşünde yarışlaşacaklar. Bu hacker ve марафон сөзлерінден келіп чыққан терминдер. Bu bir yarım gün devam edecek. Решения, которые понравятся региональным властям, уже завтрашнего дня могут реализовываться в республике. Дмитрий Ахмеджетле Қырым Федераль университетінің 2-ші курс студенті программированиенен тек 2 yıldan beri оғраша. Bu vakit devamında front-end программирование темеллеріні öğrendi. Bu sahada çalışan mütehassıs kullanıcı saatinin geçirgen işini oldukça yengil yapmak gerek. Мы будем разрабатывать сервис для обучения пожилого населения цифровым технологиям, чтобы они смогли и дальше участвовать в жизни общества, так как сейчас информационные технологии – это неотъемлемая часть нашей жизни. Владимир Нестеренко өз командасының ақердан келді анда о малюмат технологияларына öğreне. Команда сақлық сақлав yönelişінде сервис üzerinde çalışа, çünkü олар тиби хизметлер көстерілуіні en mühim sayalар. Мы разрабатываем продукт, который будет решать задачу простоты авторизации человека в медицинском учреждении и также простоты его занесения его данных в систему, а также дальнейшего составления обращения к врачу. Sonki hakaton 48 saat devam edecek. O Kazan şehrinde bu senenin sentyabr ayında geçecek. Galip çıkan komandalar, grantlar ve yarım milyon rublelik para mükafatlarını elde edecekler. Sefi Şukurova, Ruslan Minaev, Dmitri Nizavoy, Millet için. Зиманеви жемиетте имамның ролі мектеплерде дини тәсіл усулиеті ве Қырым Жұмхуриетінде Қырым татар тілі, ислам тілі оларақ. Бұл ве башқа суалерні дини әрбаплар арасында кешірілген 10-ші Бутун Русия форумында Қырым муфтисінің муавинлері музакери еттілер. Көрішівнің іштіракчелері екені тәсіл методикасыны ішлеп чықармақ кереклігіні қайдеттілер. Хусусан конференция
бірінші күнде анда дин сahasındaki annenevi dini anlayışını korçalap kalma ve elbette ki oz ana tilini korçalap kalma meseleleri müzakere edildi. Biz başka rayonlarda, başka regionlarda din adamlarının, imamlarının nasıl hizmet alıp barganlarını öğrendik, tecrübe alışverişinde bulunduk ve da yanı başka usullarını de işittik. Bu şekilde faydalı oldu. Qırımlı forum iştirakçilері Qadimi Bolgar şehrinde İslam dini kabul etilgen kunni qayd ettiler. Bayramda butun Rusiyadan ve çetelden binlerce musulmanlar toplandı. Musafirlerge esnaf nümunelerini musulman mahsulatı ve İslam edebiyatı taqdim etildi. Bundan da gayrı Qırım eyeti Qazan şehrinde en zülber Kul Şarif camisinde cuma namazını kıldılar. Boğurçada yerleşken poligonga çöplük getirilüvi toxtatıldı. Bu vaqta Vezirler Şurasının toplaşıvında son geçirilgen briefing geçişatında Qırım yolbaşçısı haber etti. Bir ay devamında alternatif variant teklif edilecek. Esas şart çöplük taşılganda mesken kvartalardan geçmemek gerek. В зоне видимости жилых домов на относительно небольшом расстоянии, там 570 метров, понятно, что любой гражданин будет возмущаться, и это справедливо. Поэтому мы договорились, что с сегодняшнего дня завоз туда мусора на сортировку прекращается, и в течение 1 месяца будет предложен альтернативный вариант, который позволит, не меняя качество уборки, но полностью решить вопрос о транспортировке отходов на полигон, на Тургеневский полигон. Ахмеджет yolbaşçısı Наталья Маленко ise Ознев бетінде çöplük айырған станция yerleşivinin махсус iş gruppası oğraşkanını hatırlattı. Qırımlı narkotik satıcısı 8 yılga apske alındı. Qırım Cumhuriyeti boyunca çalışkan Rusiya FSB sınır idaresinin malumatına göre Akşehir rayonunun sakini cinayet yapkan yerinde tutuldu. O 20 gramdan ziyade marihuananı çıkarmağa istedi. Bundan da gayrı onun evinin yanında 2 sender çalısı tapıldı. Butun Qara Deniz yalısına yayılgan ziyafetler kefede Barabulka gastronomik festivali keniş surette kaydetildi. Rusiyadan kelgen gurmanlar çar balıklarının dadını aşap bakmak için keldiler. Bu balık ne için çar balığı dep sayıla ve ne için onu bu kadar seveler? Cevap Muhammed Kiryayev'nin levhasında. Ольчусу күчук, дады, сетатлы, вепек незетлі. Кефенің әрбір мангалында фестивалінің баш қараманы Барабулька балығы. Оны да Султанка деп адлайлар. Махсус bu balık şerefine festival teşkil edildi. Da kadimi devirlerden bu küçük balıktan Akdeniz çevresinde yaşayan halklarının milli yemekleri pişiriliydi. Roman Aganisyan 10 yıldan beri aşçı olup çalışa. Deniz balığını ve kebabını kavurmak onun için büyük zevktir. Мне нравится, и 99% людей тоже нравится. 1%, которым не нравится, они просто не приходят. Секретом, к сожалению, мы не делимся, потому что это секрет моего отца. Festivaldeki fiyatlar çeşit türlü. Mesela 100 gram kebap 50 ruble tura. Barabulkanın porsiyası 200 ruble. Festivalin esas yemeği bu 4 çeşit balığından pişirilgen 80 litr şorba. Musafirler onu yarım saat içinde aşağı bitirdiler. Фестиваль проводится прежде всего для привлечения туристов в наш феодосийский регион. С учетом того, что это начало лета и курортный сезон еще, грубо говоря, не на пике, этот фестиваль помогает нам привлечь как можно больше туристов в город. Festivalde gastronomik kısmından gayrı aşçılarının master-klassları geçirildi. Onlar kavurulgan balık lezzetli olmasının sırlarını açtılar. Впечатления самые хорошие. Все классно, очень весело, много людей. Мы очень довольны. Yarımada'nın böyle lezzetli tedbiri geçken rahatlık günleri devam etti. O adetince endi 4. keresi ötkerili. Bu festival o kadar rağbetli oldu ki teşkilatçılar endi gelecek sene onu bir hafta devam etmeye planlaştıralar. Safiye Şukurova, Muhammed Zikriyaev, Giray Abdullayev, Millet için. Qırımda Dünya Tilleri Muzeyi açıldı. Rusiyada böyle muzey daha yok edi. 200'den ziyade tilinin yangıraf ve yazılarının numuneleri Arpat koyunda taqdim etildi. Böyle unikal muzeyini bu koyunun sakinleri öz evlerinde açtılar. Tiller dünyasına bizim muhbirimiz Fatime Seydametova daldı. Muzeynin birinci katında çeşit halklarının renkli fotoresimleri, ularının topunda ise gramofon şeklinde kolonkalar tura. Bunun yardımıyla çeşit milletlerinin nutqını işitmege mümkün. Mında 200'den ziyade til nümayiş etilgen kerekli dogmege bassanız, sizni meraklandırgan tilinin sesini eşite bilesiniz.
Интерактив тақтада ондан зияде стенд герлештірілген оларның әрбірі өз жесіне өзгін. Энмераклылары арасында сызғырған тіл де бар. Вот, например, можно послушать один из таких вариантов. Вот сейчас человек говорит здесь, что раньше было очень много людей в нашей деревне, которые умели разговаривать и понимать язык свистов. Сейчас таких людей осталось очень мало, потому что пришла современная цивилизация, и люди не хотят учиться больше языку свистов. Айрыбыр стенд ең мираклы тілерге бағышлана. Мисал үшін Қытай тілі, оны 1 миллиардтан зияде адам қуана. Яқын ерде Викчамни тілі ерлерше, оны дүнияда тек 1 адам біле. Это женщина, да, это определенная в Северной Америке, то есть индейская народность, вот, которая остался один носитель. Гун Женевыз ве Қадими Юнан тілері Қырым ярмадасыны ярыштыралар. Қырым тілері стендте бұл көйде яшаған сәкенлерінің сеслеріні ештмеге мүмкін. Мисал үшін Украин тіліні ерлі мектебінің оджасы сеслендірді. Дорогі мешканці планети Земля. Қырым татар тіліні Арпатның имамы. Бұл залда ташларда топланылған. Ербірінің ұстынды Қадими Везиманеви язылар бар. Метанлеріні Евгений Озы бірқачай девамында язды. Ташларны есе Қара Деңіз ялысында топлады. Мы привыкли смотреть на камни как на нечто такое, вот оно здесь есть, на пляже лежит, но если так вдуматься, то каждый камень, на самом деле, его история гораздо древнее даже, чем этих письменностей, которые на них написаны. То есть камни это тоже очень древние такие вещи. Екінші қатта музей темелжілері адамлар қонышмаларына айт ең әдеттен тыш нөмінелеріні сақлайлар. Мисал оларақ Қадими инклерінің Кипу адлы тілі. Бұл археологик тапылманың репродукциясы о инклерінің бірінді үкімдары Манка Капаканың тарихын костере. Здесь вот рассказывается, что до него были такие непримечательные, серенькие такие различные провинции там и правители, а потом пришел он, и на 4-й год своего правления, 4-й это 4-й узел, 1, 2, 3, 4. На 4-й год своего правления он объединил вот эти провинции. И здесь различные детали говорят о названиях этих провинций, вот эти цветные нити. Бойся суни тілерінің зонасымында 12 язык костерілген. Мисал үшін бұл эльф тілі, оны чоқысы «Властелин колец» адлы фильмден бөлем. Тақтанын башқа тарафында есе тіржімесі де бар. Чоқыс экспонатларны Евгений Геви оның омыр арқадашына достлары бақшыш еттілер. Мұна бұл бір асырлық китапны есе олар Татьянаның бабасындан әлде еттілер. Это 1906 года или 5 года издания. Это ботанический атлас. То есть вот здесь сохранились еще, например, сейчас не используется твердый знак в конце, то есть и некоторые буквы, которые сейчас не используется. Евгений ве Татьяна сеяхат етмеге севелер. Боле музей яратмалары ақта 2015 жылдан берлі арзеттілер. Кечкенсене құруджилықны башладылар, бүгін есе бұрынжи зәречілеріні қабыл етмеге азырлар. Для нас такая вот мультикультурность нашей планеты, она в принципе известна не понаслышке, то есть это то, что мы очень долго сами переживали, и собственно этот музей это является таким одним из форматов, в котором мы хотим это выразить. То, что вот нас много, да, мы разные, но мы вместе. Музей Қырымның дүлберден дүлбер ерлерінден бұрынды ерлеше Бұқара Деңізге яқын тұрған Арпат қойудыр. Музей Русияде бұрынжы тілер музейі дүнияда есе екінші бөлімі өсесе деп сайыла. Зияретчілер мұнда әркін қабыл етіле. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Қарасув базар ярымадамыздың гүзел қоқылы пайтақты олды. Анда ilk сефер Қарабаш оты яни лаванда ве гүл чечеклерінің фестивалі өткерілді. Көчуде агролабораторияда чечеклерінен деневлер кечірілді. Эльмас Аблакимова экспериментлер нәтижелері ақта девам ете. Вот у нас получается вот такая суспензия, видите? Людочка, да, вот так вот мы отбираем специальным дозатором определенное. Тарла ортасында деневлер Крымская роза көнде агролабораторияның экспертлері Қарабаш отының ве башқа эфир яғлы сүмліклерінің алыны белгілейлер. Құланылған мақсыз алет фотокалориметр деп адлана. О Қарабаш отының шырасы насыл вазеті ұлғанына анықлай. Обладая набором этих приборов, которые позволяют проанализировать почву, растения и воду, мы можем сказать, что мы ведем прямой диалог с растениями. Мы можем услышать, что ему необходимо. Фестиваль мусафирлеріне усымліклерінің клонирование тілмесіні көстерділер.
Кырымда Карабаш Ото Вегулер фестивалі бұрынжы керес өткерілсе де, эфир яғлы истесалын кешафна есе қошып етіштірді. Бірден 6 идаре арасында анлашмалар имзаланды. Олар эфир яғлы вейля жылара құланылған усымликлер истесалы. Ишлевы ве құланылғы сасында ишбірлік тұтаджақлар. Мы сегодня впервые озвучиваем на весь Крым, что Белогорье становится у нас долиной ароматов Крыма. И мы уверены, что с каждым годом этих ароматов все будет больше, 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 и они будут самые разные. Карабаш Отундан bu yerde gülçemberler ve güldesteler toplaylar. Yarmalıkta sabun, misk ve hatta tatlılıklar satın almağa mümkün. Her şey Kırım'da ose yapıla ve her şey sırf. Melevşe Тусте böyle tarlalar foto resamları için pek kıymetli. Sergey ve Zülfiye Umur arkadaşları Krımskaya Roza köyüne mahsus foto çekmek için geldiler. Это очень прекрасное место. Мы специально приехали из Судака, чтобы посетить этот фестиваль, посмотреть лавандовые поля. Карабаш Ото tarlasına yakın yerde 12 гектар gül çiçeği ose. Anda 5 çeşitini tapmağa mümkün. Krımskaya Roza köyünde 20 гектар yerde Карабаш Ото ose. Mında esasen İngiliz çeşidi saçıla çünkü osu o kadayana ve İngilizce bakıla. Festival bir gün devam ete. Карабаш Ото ise bir ay devamında gelecek. Fatime Sidametova, Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov millet için. Duyğulu çıkışlar ve jüri azalarının keskin kararları. Ahmedjet'te Zemля Talantov adlı Butun Rusiya konkursunun saylav turu geçti. 4 nominatsiya ve Moskvaga ketmege istegen 90 namzet. Tedbir nasıl keçkeni haqda muhbirlerimiz bile. Melek Sitxalilova milli oyun icra etti. Serlevası Довган Кун. Bu sanaga çıkmazdan evvel sonki repetiция. Конкурентов много, но если мы постараемся, мы сможем поехать в Москву. Я думаю, что жюри должны нас обратить внимание, потому что у нас очень красивые костюмы, и мы хорошо танцуем. Konkursta galibe kazananlar Moskvaga yol alacaklar. Melek için bu özünü ve milletimizni tanıtmak fırsattır. Şimdi Ahmedjet'te Cumhuri saylav turu keçi. Ансамбльный ребері Виляде Аблязова бізге ойынын хусисетлері веғайсақта тариф етті. Рисунок танца. У девочки день рождения, она как бы поругалась с девчонками и думает, придут ли или не придут. И они, конечно, пришли. И день рождения удался. Танки вышли, прямо такие, те самые, с крестами на броне. Konkursunun bir şartı var. İcra etilgen yerler, oyunlar ve edebiyat bala Sovet konasından olmalı. İştirakçilerinin yaşı 7'den 17 gece. То есть задача наша стоит в том, чтобы подрастающее поколение нынешнее знакомилось с произведениями советского периода, которые были направлены для детей, о детях и так далее, чтобы как-то приблизиться, познакомиться с той вот эпохой именно гуманизма, патриотизма, любви к родине. Konkurs iştirakçilerine kol tutmak için onların ana babaları geldi. Leokadiya Pedan'ın anası Yelena kızından ziyade hasevetlendi. Bu sanada çıkışta bulunmak onların ailesi için endi anane oldu. В 2015 году мы узнали про конкурс «Земля талантов», что он проходит, и с средней дочерью принимали участие. Дошли до финала, в финале заняли первое место. В этом году младшая Леокадия принимает участие. Leokadiya Pedan по секрету всему свету adlı мультфильмден yerine icra etti. Если я поеду в Москву, то я поеду со своим коллективом, с ними спою и спою одна. Спою «Мы маленькие дети» и «Ля-ля-ля жу-жу». 6. Bütün Rusya konkurs memleketimizin 20'den ziyade regionlarında geçti. Final sentyabrdan ayında Moskva şehrinde ötkerilecek. Safiya Shukurova, Sevilla Memetova, Ramazan Alivapov millet için. Bu dakikaga bu eposi haberler yarın 1:30'da ko'rishamiz. Studiyada siz uchun Sultan Istakayeva çalıştı. Xayrli akşamlar.